hadin bakalenti yat hake AFC Champion League kalakot wan phai ka Al Nassr lengba Ronaldo daga jingjap haka Saudi Pro League khoble shibone phi ki paralo ki bujupai ki video hakane ka channel haka jingi lakai haka Saudi Pro League ka Al Nassr persya ek Al Ali Saudi hakane ka jingi lakai lengba Ronaldo ka Al Nassr kalala mat penlim ya ka Al Ali Saudi da chikol lanot haba phai shakane ka jingi lakai hadu bandakut ka kelas tab bro arteli kitim kilakut daga jingi khat amdan bala man penki ya kajar handrai habawan ban peteng ya kala ka baar ka Al Nassr kaliyo ika kol ka jangka dai ha minute ke ban ripopra lengba Cristiano Ronaldo ka bawan hakadur jong ka penalti bat kan ka kol kala ne hadu bandakut ka jingi lakai kumta ka Al Nassr kaliyo khori kilai point bapura na kane ka jingi lakai da ka bala ban penlem ya ka Al Ali Saudi da chiko lanot haba phai shakame yakan pan haka Saudi Pro League ka Al Nassr kaladon hakardan ka baar da ka bakamai san pen rupan niki arpo sautali ki jingi lakai kat baka Al Ali Saudi kadon hakardan ka balai da ka bakamai sau phonyo pon niki arpo sautali ki jingi lakai kat baka babat hakardan ka berengkong dai ka Al Hilal ka balakamai hadu nripo san pon niki arpo lai tali ki jingi lakai khubla shiboni phi ki parlok ki bujupai ki video hakane ka channel in second part hakawai ka video khubla shibo